TVM News jinsab barra l-kappella ta' San Juan Bosco fejn ftit tal-ħinilu għada kemm temmet il-quddisa illi saret b'tifkira tal-ċkejkna Olivia illi tilfet ħajjita nhar it-tnejn illi għadda. Tibqa' mlaxqa fil-qlub il-Maltin ċkejkna Olivia Wojnowska li ħajjita ntemmet ħesrem mill-qilla tal-mewġ fiċ-Ċirkewwa. Kellha 700 sena biex iżżur Malta ħalli tara l-baħar u kienu li ħażdilha ħajjita f'ġurnata li fiha mewġ qawwi ħasel l-art. Xtaqet tuħur li tratti flimkien ma' missiera u huwa minn fuq bankina imma mewġalla rrieda kaxkri tal-isfel. Il-ħadd Olivia kienet fit-talb ta' ħafna fuq qudiesa b'tifkira li fil-kappella ta' San Juan Bosco f'Taslima, kif kienu wkoll fi qlub daw preżenti l-ġenituri u qrabat Olivia. Preżenti għal qudies anke uffiċjali tal-Pulizija mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u minn Transport Malta. It's a tragedy. It doesn't matter it's Polish or another community, but we feel so much support even from Maltese people who react straight away from Maltese government and also from our embassy. Wara l-qudies li tmexxiet mill-Isqof Robert Schratz, delegat tal-Konferenza Episkopali Pollakka, minn dun Adam Nik, kappillan tal-Komunità Kattolika Pollakka f'Malta, u minn dun Joe Meli, kappillan ewlieni tal-Forzi Armati ta' Malta. L-attenzjoni dar lejn iċ-Ċirkewwa fejn seħet it-traċedja li temmet ħajjet Olivia fil-post li wkoll familja Wojnowska kienet tqatta l-btala tagħha f'Malta. F'ġurnata fejn irrieħu r-rawa tal-mewġ fakru għal darb'oħra fil-mumenti taqsim il-qalb meta Olivia ntilfet darba l dejjem, il-komunità Pollakka flimkien ma' rappreżentanti tal-Ambaxxata Pollakka, l-Ambaxxatur Malti għal Polonja Gavin Gulija u membri tal-korpi dixxiplinati li taw sem fit-tfittxija t-tifla poġġew xamat, fjuri u ġugarelli. Our maternal heart strikes us all, and I do have 2 children, and I think I heard it also from other women who are mothers, so they all feel deep sympathy with the parent. Tragedy hit us all together with Polish community and Maltese community, so we just wanted to show our respect to the life lost too early. Il-ġenituri flimkien ma' Olivia ħallew Malta s-sibt fil-għodu fil-waqt li l-kadavru ta' ċkejkna Olivia mistenni jindbat lura l-Polonja din il-ġimgħa biex tindifen f'pajjiżha. Għalkemm il-familja ma kienux preżenti għal qudiesa u għal-momenti tat-talb u riflessjoni fiċ-Ċirkewwa huma rringrazzjaw lil poplu Malti u lill-awtoritajiet tal-appoġġ kontinwu li sabu f'dan iż-żmien traġiku ta' ħajjithom.